برادری من آپوچی جو رای گشتی اشکره کربون کو اوی لروجاوای کردستان لبنان خلیسریا دموکراتیک خسریا دموکراتیک اوی هلبجارتنین حریمی لدار بخن اوجی ولو خو به دولت هذا بيفن باكوري كردستان تركيا هالبجارتنين حريمي هبون اوجي لخولي سريا خويا ديمقراطيك هالبجارتنين حريمي لدار بخن هول ددن بچش شكلي بچش شوازي دس هلاداريا PKK لوي دري روابك وجا قالبي قانوني شكلي قانوني ياسائي شبو دس هلاداري هالبجارتنين جبو كبيجن أبا ما دست هلاداریا هی بدنگدار یعنی بدنگ گل با داخواز و خستگا گل به تبلیبونا گل روا بونا خو جبو دنیای جبو رایا گشتی اشکره دیگ اوی جمر یعنی بدن دیار کرن کو يعني بذي منطقة هاني هولاني وان هي خمناك برا هول بدن بس ام هبدو ناس دكن يعني دز و خودیه مالی بهدو حسیان ام زانن يعني ابان خفاندنی هانی لسر گل کرد و لسر کسین خودی وجدان و کوپچه کی سیاست فیم بکن يعني دزانن يعني سروان در باس نابه خفاندنی PKK و خاپوچی يعني تفگره خاپوچی تفگره خفاندنی خاپوری پیوان لیسک و دکو دولابی وان سر کسی در باس نابه اجا آخوش او بو کو بدي قفقاردين تركاهاي ترك جي هما دس هلادارية كي كردال الأرجنتين هبه لكونغو هبه لباشوري أفريقيا هبه ويزرتو فورتا بدخو وبيجنا أس قبول ناكم يعني خوزياش بانا خودير دس هلادارية كو لروجاواي كردستاني براستي سربخوا بانا براستي كرد بانا ميبوطانا خمناك دبن كنترولا دولتا ترك دهی افده سلاداری هانه چواب PKK قندیل هادب مادب همو اف جیروک دم پارتی دو پارتی همود بن کنترولا دولتی دهی بن کنترولا دولتا ترك دهی لی جاری جبو وکی شانوه کی ویجمر چند کساج دم پارتی بکرن دو پارتی بکرن و چند کسا نزانم و چند ایریشن لسر روجاوا بکن خویایشی وند زانن دوی دما داوی ده ایریشن لسر روجاوا گیم بونه یعنی جی هما راوستیانه ایریشن ترکا لسر روجاوا کردستانه یعنی دوی کو اشارت اگبی یعنی نکو دولتا ترک بچکی راوستیایی ما بس چه افده سلاداریا کو هی کجبور رایا گشتی وکی ده سلاداریه کی کرد وکی ده سلاداریه کی سربخوا وکی ده سلاداریه کی نشتمانی دموکراتیک جبو رایا کردی و آناونتوی و آهریمی دیار کرن لی دراستی ده نولویه نویرنگی هانه یعنی آلا بو خاپاندنین PKK جا آخوش او بو لهمبری چافسوريان دولتا ترك اردوغان و هيزن دولتا ترك قاشو پیدجی پارسی خونه دا عرده و هم قبول ناکن و می بردوان بکن و ام پاش و ناخن جبر کو امریکی چه گوتبون امریکی گوتبون کو یعنی امریکی لگوری روشا گشتی از سوری که هل بجارتنه کی به ویرنگی دیدم کی وکی نهاده یعنی پرنسیبن کمرو ریزی جیر بگره تیده پیدا نابه نه آزادی نه شفافیت و نه نزاهت یعنی تیده پیدا نابه اشکره یعنی امریکی ایکو قصده و پیده ده پاریزن PKKشی ده پاریزن شیوه کی نه دیرکت امریکی PKK ده پاریزن برجواندیه و نها اولو دخواز یعنی
اريد الليستة تروري دي لأمريكي بيكيكي دي باريزن اري بيكيكي دي ليستة تروري آية كتيا أوروبا دي لتيكلية دولتين أوروبا استخباراتين أوروبا بدبن معصير ببيكيكي هي يعني بيكيكي رخصنا كي ولوية كو برجواندين حمو استخبارات إيراني اي رجيم سوري اي عراقي اي دولة ترك اي يونانستان اي ارمنستان اي روسيا اي امريكا حمو يعني جبو برجواندية وخا افريق استهاني بكار انينه و اي تني ضرر وزيان جوي ريخستنا هاني جي بوليتيكايا وي جي كرياري وي كو ضرر وزيان اي جراندي هاتيه قالي كرده اجا برادري ما صالح مسلم سروكي بيدي يعني كرتون وقت ركاغوتي صورة معمل سي يعني قادروي بيكيكي كادري بيكيكي وي بريفا دبي جير دبي تي في تي نابج يعني ج صالح مسلم زيديكو بي بيكيكي نتني صالح مسلم يعني حمو هذا يكون واند بينن آل دار ومال دار وإلهام أحمد وآسيا عبد الله حمو كادرين ريخستني اي عسكري واي سيفيل بأمر وتعليمات بيكيكي نكارن قوتشنكيجي بيجن يعني اف بطلي فيلم صالح مسلم دركت قوت ناو وام باش بناخن وزرطا داخو بشتي چند روجا بيسا ده هفته یا در باسبوید خلقا در باسبوید به بحث کرد که یعنی اف خولیسریا هانه بیشتی که امریکی نرازی بونا خواه دان دیار کرن یان دبی با امریکی ها بکن یان دبی با قدیله بکن چوا کرن که باش بخستن یعنی آقاشو هشت الحياة مها أغسطس كاوي دبن ماسيد وبشرنجي الحفاطن بشرنجي ولو چار سريك ديمقراطيك جوه مثلا هاني ببينم بچكي يعني حبك آوار رومتش بور ريه خولي سريا ديمقراطيك بچكي وره پیدا کرن و بچك وره پاراستن شخوب يعني مسألة دسلاداريا بكيكي وفرو درا وخاباندني وكي مسألة بقي يعني جو بقير يعني تف بقي كرن بقي قلت آوا بحر الدريا وشما وقولا مش الماك او تفا تما مش البكي يعني خولي سريا ديمقراطيكا بكيكي چیروکاوی بفیرنگی یعنی چیروکا بقی یعنی نه کسی فدیناک یعنی اونال رخنا گهدار دکه اونال هشیاریا گهدار دکه و لسری خسوارده کارم بنرن حیا ما طباقی و چه انجام بگره لی افوکی دسپیک بو که از دخوازم بولو گوترین امریکی تکز بکم که روشا خولي سريا ديمقراطيك آتيده نو رشاكت راب يعني هلبجارتنين ولو اما بيجن سري سدي بينجي شيس حفتي برنسيبن ديمقراطي زبونه تيده پیدا دبر يعني هلبجارتنكي ببيرنگي دست بيبك ميناكا زي بيشم يعني ميناكا كو دوان چند مهين داوي دنزي 15 اكتيفيست روشنموان دستهلاتداریا پککی وان رواندی جیتما پککی نه جیتما دولت هاتر يعني باكوري بمسألة هاني نزانن باكوري جوانا مو خاينن كيش پککی ربيجنا خاينه كي رخنا الپککی بك آجان و ميت و نزانم شيء زي بحسابي مجاري بكم بك كيش ما آجان يعني يا برادري مي آبوچي كسين كو رخنا الپککی دكن آجان دولتا تركنيا ايكو دناوا لبو تفقرا پککی دنه و خورتين كردا كچين كردا جوانين كردا مروفي كرد درافينن و دخن زندان خوا كي خدمتا دولتا ترك دكر نهال از جوار هنك ناو ناوي چند کسا بيجم باكوري برا گوه قوكن و ناز بكم بيل روجاوای كردستاني چه دبي يعني نهال في دري او
فوتوی ودیتی او وینه ودیتی 15 کسی کو دستهلاتداریya PKK دستهلاتداریya PYD وان رواندیه کسی کو وان را لپرسینه دیگه قادروی PKK ای باکورینه تین کچو خورد ولاد پارێزên Kurda li Rojavayê Kurdistanê çawa wekî dewleta Tirk çawa ku ew jî li Rojavayê Kurdistanê aynî mantiq, aynî terbiye, aynî perwerde, aynî zihniyet nêzîkî welat parêzên Kurd ê Rojavayê Kurdistanê dibin. Yek rojnamevan Rakan Ahmed ku endamê Partiya PDKS'yê ye li bajarokê Girkê Legê di 31 Adara 2024 hatî revandin. Du aktivîstê siyasî Merwan Leyanî ku endamê NKS'yê ye ew jî li Girkê Legê di 1 Nîsana 2024 de hatiye revandin. Sê Hesam Dorsin ku ew jî endamê Partiya Gela Kurdistanê ye cihê revandina wî dêrik 1 Nîsana 2024. 4 rojnamevan Ahmed Sûfî ku endamê PDKS'yê ye li dêrikê di roja di 2 Nîsanê 2024 hatiye revandin. Lîstikvanê Şanoy Nasir Caro ku endamê Koma Xunav a Folklorî ev koma hanê Koma Partiya Yekîtiya Kurdistanê ye cihê ku lê hatiye revandin Amûdê 21 Nîsana 2024. 6 Mejdel Deham Qasim endamê Partiya Yekîtiya Kurdistana Sûriye û berpirsê Koma Xunav a Folklorî ye ew jî li Amûdê di 9 Gulana 2024 hatiye revandin. Saet Kawa Gunreş ji Amûdê ye malbata Gunreş yek ji malbatên welatparêzê Amûdê ne. Saet Kawa ew jî endamê Koma Xunav a Folklorî ye ku Koma Partiya Yekîtiya Kurdistanê ye cihê ku jê hatî revandin Amûdê 9 Gulana 2024 piştî demekî piştî qunaxa mehekî 31 rojan di 9 Hezîranê de di 9 vê mehahanê de hatî serbest berdan. Salih Hamîd Bekarî ew jî endamê Koma Xunav a Folklorî ye hemû yani kesên ku bi karên hunerê û karên mijûl dibin yani hûn çima wan direvîne eyvana çi xeteriyê van kesê hanê çi metirsiyê van kesê hanê van Kurdên hanê van ciwanên hanê li ser desthilatdariya xwelîseriya demokratîk e heta ku hûn wan direvînin û wan dixin lêpirsîne û dixwin zindanê xwe. Ev Salih Hamîd Bekarî ew jî wek me got endamê Koma Xunav e li Amûdê di 9 Gulana 2024 de hatiye revandin. Neh Abdurrahman Şengê endamê Partiya PDKS'yê ye li gundê Tebkê ku gundekî koçera ye li girêdayê herêma Dêrikê ye gundê Asiye Abdallah ye kadra PKK û berpirsa PYD ji gundê Tebkê di 6 Hezîrana 2024 de hatiye revandin. 10 Elî Remo kesayetî yekî serbixwe ye li bajarokê Girkê Legê di 7 Hezîrana 2024 de hatiye revandin. Ahmed Remo ew jî endamê Partiya PDKS'yê ye
جه و دیروکا رواندنا وی گنده گر زیارت کو گریدای دیرکه شش ببورن هفته حزیرانا 1024 جالیه جیتما پککی لروجاوای کردستان هاتی رواندن 12 خالد میرو اوجی اندام پارتیا پدکسی ل دیرکه باجار دیرکه نه حزیران 1024 هاتی رواندن 13 فواز بنگو اوجی یک برپرسین پارتیا یکتیا دموکراتا کردستانه جه کو جه هاتی رواندن باجار عمود نه حزیران 1024 14 روزنامه وان بریوان اسماعیل کو انداما انکسیه روزنامه وان انکسیه انجمانا نشتمانی کردستان سوری اوجی لباجار عمود نه حزیران 1024 دوی مهیده هاتی رواندن 15 محمد تعلو اوجی اندام پارتیا پدکسیه و جگرکی لگی باجار گلکی لگی باجارو که گلکی لگی ده حزیرانا 1024 هاتی رواندن یعنی شمها آداری و حتی مها کو امن هاتی دن حیا ده حزیرانا به حزیرانی به مهی افکس هاتن رواندن چما گلو انسان حق لر نکی آپوچیا لباکور کردستان کو مافی مرو و دشوپینه وان کسی ها ناست که بن پیکرین ده سلاداریا پککی و پیاده لروجاوای کردستان دی بینن یعنی دو پارتی دم پارتی اف بن پیکرین هانی پارتیا پککی لروجاوای کردستان دی بینن اد بینن بن پیکرین پککی لباکور کردستان جی دی بینن و وک عربا گوتی اسکت دبن بیدنگ دبن ناخبن مبرجی گوتو بو از دوباره جی از دکم دما کو حکمت فیدان لآمده هات کشتن عثمان بایدمر سروک شارداریا آمده بو و صلاح الدین دمرتاجی سروک شاغ ایهاده انسان حق لردر نکه کوملا مافی مروفا لآمده بو هر دو جی درباره وی ترور هانه درباره وی کشتن هانه بیدنگ بون اوه ده سلاداریا سیستم و پاراتیگما و خلی سری که حتی روژا ایرو گلی ما لباکوری کردستانه و لروجاوای کردستانه و لگرک دوارا به ریکلام و پروپاگاندا پککیتی خاپاندن و وی ده سلاداریا هانه که تروری لسر گلی کردمشینه که گلک کریارین کریت و قرش لأوروبا لروجاوای کردستانه لباکوری کردستانه لسرانسر کردستانه چاف سوری لدجی گری کرد پیکتینه وکی تفگره کی آزادیه تی ناس کرن وکی تفگره کی آزادیه تی قبول کرن هنک جه یعنی جبو برجواندی خود جبو یعنی تشتین کنتاکت و تکلیم به پککیر هیه بزنسا به پککیر هیه نا آخبن لباکوری کردستان جی ولون یعنی اب کسی کو دبن شاردار یان جی دبن پارلمانتر جو هی فایده ناکن جوه مثلا همو فایده دکن همو استفاده دکن همو جبو برجواندی خواج سوده جوه ده سلاداری هانه بیدنگی وان نه بلاشه نه بپرایه نه ولو یعنی بیدنگی وان تکرین پککه بیدنگی وان تکرین هنک جه بچاف سوری بیدنگن هنک جه نا برجواندی هی ناهیلن کو درباره وان بن پیکرین هانه باخ